Nshuti b'Umukino TV turabasuhuje mwese tubifuriza ibyiza byose ko byababaho. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umusesenguzi wacu kubigeneye n'imikino. Uyu munsi twagira ngo abibwire. Murakoze, nitwa Barushimana Pacifique ariko benshi banze ku izina rya Betty. Nkaba nishimiye kuba ndi hano kuri izi kamera z'Umukino TV, ni by'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi twari twiteze ibintu bidasanzwe byari bube kuri stade Amahoro, binarangiye Imana yirirwa mu Rwanda, yirirwa ahandi igataha mu Rwanda, yahiriwe koko, yahiriwe iranaharaye. Amavubi yacu, Amavubi ikipe y'igihugu dukunda, Amavubi ikipe y'Abanyarwanda twese duhuriraho, twese tujya inyuma. Amavubi abonye amanota 3 imbere y'ikipe ya Benin. Ibintu byatangiye tubona bisa nkaho bigoranye, u Rwanda rukataka rukanyuzamo rugashaka chance nyinshi zishoboka ku minota y'imbere. Ku munota wa kabiri hari uburyo bwawushijwe na Mugisha Gilbert bakunze kwita barafinda, arabuhusha, ariko u Rwanda rukomeza kugerageza, rukomeza gukora buri kamwe kose kashobokaga. U Rwanda rurataka, ibitego rurahusha. Benin yo yarwanaga no kuza kubona ko konsigne umutoza ari yabahaye no gushaka inota rimwe Kigali, bakahita bagwiza ubwabo amanota ageze muri 6 kugira ngo babone byibuza ko bafite imbaraga zo gushaka qualification, kuko u Rwanda rwo rufite amanota 2, nta yindi solution rwo rufite rwo kwataka rugatsindwa. Ariko byaje gusa nkaho bigoranye cyane ku munota wa 42, aho ikosa rya mu defenseur ukina ku ruhande rw'iburyo w'Amavubi Fitina Umburenga yaje gusa nkaho atakaje umupira uhindurwa neza n'abakinyi ba Benin badusira igitego cya mbere. Imibare isa nkaho igoranye, turagerageza tujya kuruhuka ari kimwe ku busa, mbese abantu bose hanze bakavuga fitina, ibintu bibazo. Ariko u Rwanda rwo rwakomeje rujya vestiaire, umutoza ababwira buri kimwe cyose gishoboka ko bashobora gutsinda Benin, kuko Benin n'ubundi imbere y'Amavubi ntiyarushaga. Sitwamenya icyari kigamijwe ku bakinyi ba Benin, gusa u Rwanda rwo rwagarutse rufite gahunda yo kwataka, rurakomeza rurakina, aho ku munota wa 68 igitego cyaje gitsinzwe n'umukinyi Nshuti Innocent ku mupira. Akazi kenshi kari gakozwe n'umuvandimwe Great ahindura baro, umuhungu bita Manuel Manishimwe, baro ayirekuza n'umutwe kubwo abadefenseri bari bahagaze nabi cyane ba Benin. Nshuti Innocent babasha kubishyura igitego, nubwo byatwaye iminota myinshi. Ku munota wa 72 u Rwanda rugaruka ari rwa rundi, ku mupira nanone wari uhinduwe n'umukinyi Samuel Great, arawuhindura, baro iragaruka, igarutse isanga Fitina ahagaze neza, baro ayisunikira Captain Jihad mu gihe yaragiye kute umukinyi wa Benin tuzo yaturutse araza kwita n'amaguru, arasiribanga akuta mu ruga rwa garde. Umusifuzi nta kiri cyemezo ari bufate, yahise atanga penalty nziza cyane y'ingufu yo gukora y'imbaraga. Umukinyi ayikubita atayihagaritse, baro ijya mu izamu, uwo bita Captain Jihad ku kuguru kwe kwiza, umuzamu arirambura kuryo bw'abaganga reko yayikuramo biranga, barya mu izamu. U Rwanda rurakomeza rurakora utuntu twose, ruradefanda neza. Matche u Rwanda ruyitsinze rurusha ikipe neza, rurayihanangirije. U Rwanda twibukiranye neza ko rwari rwatsindiwe muri Benin ibitego 3-0 bibabaje, ubona rwarushijwe. Gusa umutoza yari yakoze iyo bwabaga, abakinyi babahagarika neza abo yari afite. Umukinyi nka Kevare wabanjemo kuri match heruka ajya hanze, abakinyi bagiye intwaro ze zose yari yazikoze zikomakomeye. Umukinyi nka Mangwende ntabwo ari yakibanje, ari yakinye niyo mugabo Claude, ibintu bigenda neza, arakina. Igice cya kabiri cyaje umutoza kare cyane w'Amavubi akora impinduka, azanamo
umugabo bita Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka kamuvuga aka kantu, Ruboneka ni umukinnyi mwiza, afite kuguhereza 50% ya mediane kuza kwifasha, akanagwa 50% mu kwataka, kuko warebaga imipira banyuze ku ruhande rwe yose, niho umudefenseri wa Benin atabashaga kumucunga neza, byamunaniye gucunga umukinnyi Ruboneka akomeza ahesha ishema igihugu. Bivuze iki? Iyi match dutumye u Rwanda rugira amanota 5, Benin ifite amanota 6, Nigeria yitarakina n'undi mukino na Libya kuko bitagenze neza. Benin Libya yo izakomeza bategereza igihano kafi zagena, cyangwa se niba ari uguterwa forfait kwa Nigeria yiterwe, ariko iby'amahire yacu twebwe ibyacu twe twabikoze. Match ikurikiyeho turakira Libya i Kigali ku mahoro, hanyuma ikipe ya Benin izaba yagiye kwa Nigeria. Bivuze iki? Nigeria biramutse ihanwe nibone aya manota 3 y'ijuru ne bakinagaho umukino wa kane mu matsinda yo gushaka itike yo kuzakina CAN. Bivuze ko byanga bikunda Nigeria yazaza ishaka gutsinda Benin ngibone qualification, kuko yatsinze yakigira amanota 10, Benin igasigara kuri 6, mu gihe u Rwanda rwatsinze Libya rwahita rugira amanota 8. Amanota 8 avuze iki? Dushaka draw, mu gihe Benin yo izabikira ku munsi wa nyuma na Libya i Tripoli. Bishatse kuvuga ko u Rwanda rufite tugiye Nigeria dushaka yo draw yonyine nayo yashoboka, mu gihe byaba bisaba ko Benin yo itsindwa na Libya, kandi birashoboka mu mupira birashoboka. Ibyo nibyo byiza byo gukinira i Kigali, ugahakura iwawe amanota 6 yashobokaga. U Rwanda rwabonye mani rimwe rwari kwe kwa Libya, irindi rimwe rurikura i Kigali, 3 kuri Nigeria. Ubu bishatse kuvuga ko u Rwanda rwo icyo rusabwa ni ukwitsindira imikino yarwo isigaye. Ruramutse rugize amahirwe rugatsinda Libya, rukagaruka rugatsinda Nigeria, ayo na 6 asanga 5 dufite tayari twaba twagiye twatwikarifiye, kuko byagenda kose Benin yo yatsinda, twatsinze Nigeria, Benin ndizira ko rwose niyo yatsinda. Amavubi yabagiye muri CAN, ni ukubihanga amaso. Umutoza gusaba Amavubi respect ku bintu bye, arimo arabikora neza. Umutoza noneho uramwemeye nyuma yuko abafana babyange babyemere. Gutsindwa na Benin si igitangaza, kuko natwe ntabwo turi igihugu gikomeye cyane muri football, ariko byibura uyu munsi agaragaje ko nawe i Kigali ni mu rugo ntibihinduka, ni mu rugo. Uko mwabikora kose, uko babikora kose, uko bakina kose, mu rugo ni mu rugo. Stade Amahoro izaguma ari amahoro, izaguma. Ikipe imaze kwatsindirwa na Pera atsinzwe igitego kimwe cyonyine, ariko Amavubi match zose maje kwakinira, match ya draw ya Nigeria yagatangaza, match ya win ya Benin nziza cyane ku gice cya kabiri cy'u Rwanda, cyiza n'igice cya mbere. U Rwanda respect. Turasabwa guhereza umutoza igihe agatunganya ibintu bye, agatuza. Niyo tutajya muri CAN, u Rwanda hari ibintu rumaje kugeraho. Ni yakipe yaratsindwaga igitego bikaba byanashoboka ko ibonamo ikindi, ariko u Rwanda ruratsinda rukava inyuma. Bro, iki ni ikiragano cy'uyu mutoza, harimo tushere kuboko kwe. Umutoza bigaragara ko atuje, ibintu bye byose arabishyira ku murongo, aratuje, nta kintu wamugaye. Gusa hari akantu tutakwibagirwa katabaye keza, ikibuga ku mahoro. Uriya muyobozi ashinzwe nko muri Benin aje mu kibuga guhangana n'umusifuzi, nuko inzego z'umutekano zo mu Rwanda ziproteje umusifuzi zimugeza mu vestiaire, ariko yaraje guhangana. Match fair play baho,
twaratsinzwe natwe muri Benin turabyemera, ntitwitwaje umusifuzi perfect ku bintu byose asifuye byari ibyo, nta hantu yabogamye. Gusa u Rwanda rukinnye umukino mwiza, wabonaga ko byibura ubushize twaburaga umukinnyi, twakinaga muri kondisiyo yo gukina tukadefanda, tukabura wa mukinnyi uri buze kwakira baro ivuye muri defense y'Amavubi ngo bayisore, twe twabuze umuplaymaker uri buze kwikina. Great uyu munsi yayitabaga baro yose yazaga, Casemiro na Jad babaga bari hafi, baro zabo umukinnyi ku mukinnyi, marikage yari nziza. Ikosa rimwe ryabayeho, u Rwanda yego rwatsinzwe icyo gitego, ariko ruva inyuma rurapusa, rurataka, rubona ibitego bibiri. Perfect ku Mavubi, perfect ku mutoza, ishema ry'igihugu. Uyu munsi u Rwanda bararwimanye, barukoreyeho, rukoze rekoro nziza. Nta kipe izagize i Kigali hano ku mahoro ngize biyo yumve ko iri bukura amanota byoroshye. U Rwanda rugiye kuba rwiza, rurimo rurakora ibintu byarwo rwitonze, rubikora ubushishozi bwose. Andi makuru agezweho, match za shampiyona ziragaruka muri iyi minsi, na match nyinshi zitandukanye. Uyu munsi na weekend dufite amamatch akomeye i Burayi. Arsenal zizakina, Man City irabigaruka mu kibuga, match ya Chelsea na Liverpool ku cyumweru. Turagaruka mu buryohe. Ibintu ku Mukino TV hano, ibintu bihora biriho, bizahora biriho. Ciao ciao.